Denantes de 1923 hai unhas relacións políticas entre os nacionalistas que só se circunscriben a Galiza, Cataluña ou Euskal Herria, Cataluña. Pero en 1923 comenzan as relacións entre os tres nacionalismos. E asínase o 11 de setembro de 1923 en Barcelona, a Diada Nacional Catalana, o Pacto da Triple Alianza. É un pacto plenamente arredista, no que incluso se fan dúas alusións á loita armada para conquerir a independencia das tres nacións. O 13 de setembro estala un golpe de Estado personificado por Miguel Primo de Rivera. A dictadura dura de 1923 hasta 1930 e os nacionalistas, moitos deles, teñen que fuxir ao exilio. No 1931, no Estado español, cambia o réximen, instaurase a Segunda República e renacen as relacións políticas entre os tres nacionalismos, de tal xeito que en 1933 vólvese a asinar outro pacto que recibe xa o nome de Galeusca, nome inventado por Egipuzco Buru Bacher, presidido por Telesforo de Monzón, o 13 de maio de 1933. O pacto asínase en Santiago de Compostela o 25 de xulio dese ano. Tiña unha intención de percurar que a República se trocase nun réxime confederal que supón a soberanía de cada unha das tres nacións. Durante a Segunda República, e xa antes, coincidindo co pulo que ten o Galeuzca político, hai chamamentos de políticos que ao mesmo tempo son escritores, moitos deles, para facer unha Galeusca literaria. Por parte catalana, intervén na Triple Alianza un escritor, Jaume Bofill i Mates, que fai alusións ao Galeusca literario. Por parte galega, na Segunda República, será Álvaro das Casas, que viaxou dende Galicia a Cataluña no brao de 1933, e fixo tamén un chamado por o Galeusca literario. Pero eu coido que será un escritor vasco o que fai dun xeito nítido, claro e contundente. En 1935, Esteban Urquiaga Lauaxeta escribe un artigo no diario Euskadi, coincidindo co centenario do nacemento de Pondal, donde expresa claramente a idea de facer un Galeusca trinacional literario. En esta hora del centenario de Pondal, nuestro deseo sería la creación de un frente entre los escritores catalanes, gallegos y vascos, con la cobertura de una revista. Los trabajos preliminares van por buen camino, bajo auspicios nobles. Asmoak asmo, 1926ko estatu kolpeak eta haren ondoriozko gerrateak Galeuska zubi guztiz eraiki gabearen lanak moztu zituen. Galeuska zubia eta beste lan asko moztu zituen. Zer nolakoa izan gerra hura eta zer moztu zuen adibiderik behar bada, horra Lauaxetaren beraren kasua. Gernikaren bombardaketaren ostean atxilotua, epaiketa militarrean heriotza zigorrera kondenatua, fusilatu egin zuten Gasteizko apaiztegi zaharraren normaren kontra. Bizirik iraun zutenetako askok, erbesterako bidea hartu zuten. Gudaura, harrizko gau luzearen hasiera izan zen. Gau hori nolakoa izan zen, adibide bakarra beharko balitz, horra konpantsena. En aquest pont van lliurar els de la policia militar alemanya, dels nazis, Lluís Companys. El van lliurar a la Guàrdia Civil el mes d'agost del 1940.
companys l'havien agafat a Bretanya, on ell residia. Ell s'havia quedat a Bretanya per buscar el seu fill, que en un bombardeig havia desaparegut, ja a la França en guerra, lògicament. La Guàrdia Civil, a través de l'ambaixada de París, el va fer agafar i el van portar fins a Baiona, on va passar la nit. Allà és on se li fa de les últimes fotos abans de lliurar-lo definitivament aquí a la Guàrdia Civil. A partir del lliurament d'aquí en el pont va ser dut a Madrid i a Madrid doncs sabem que va estar a la Puerta del Sol, allà en el centre de la policia espanyola. Sabem que allà el van torturar i fins i tot sabem també que membres distingits del règim franquista l'anaven a visitar a la seva presó, a la seva cel·la, i l'anaven a insultar. Després es va fer un simulacre de judici i l'endemà, a Barcelona mateix, doncs el van afusellar. Lluís Companys va ser l'únic president democràticament elegit de tota Europa que en la llarga conflagració 1936-45 fou afusellat per una força de l'Eix, concretament pels franquistes. Eta diktadura zer izan zen testu labur batez esan behar balitz, horra Celso Emilio Ferreirorena. O teito é de pedra son os muros e as tebras, de pedra o chan e as reixas, as portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas son de pedra. Os corazóns dos homes que o lonxe espreitan feitos están tamén de pedra, e eu morrendo nesta longa noite de pedra. Gaua hiru nazioetan, hiruetako bururik argienak erbestean bilatu behar izan zuten egun argia. Argi itxa beti ere. Zein luzea izaten ari zen harrizko gaua. Xa durante o exilio, a galeusca política, lóxicamente, non se pode implantar no Estado español porque hai unha dictadura. A galeusca literaria quedaría aparcada e non renacerá hasta despois da caída do franquismo. Harrizko gau luzearen amaiera aldera, zubiaren proiektua berpizturik zen. Ameslarien asmamenean, kontzientzia historikoan, iraganaren oroimenean, elkarrenganako premiaren premiaz, elkarrekiko maitasunez. Halako zubi magikoek ez baitute beste ingeniaritzarik onartzen. Sorginak sorgin, zubiak zutarriak behar ditu. Bazen halako bat Kataluniar herrietan, Salvador Espriu. Bazen beste bat Euskal Herrian, Gabriel Aresti. Bazen halako bat Galizian, Manuel Maria. Hiru zutarrien arteko lotura lana Manuel Mariak egin zuen. Nos estertores do franquismo, primeiros tempos da transición, a ponte que serviu de conexión das tres literaturas sería Manuel María. Manuel María enlazou por unha banda con Gabriel Aresti, que traduciu a moitos poetas galegos, incluídos a Castelao, e por outra banda enlazou tamén con Salvador Espriu a literatura catalana. Deste xeito formábase xa a trialianza que promocionaría ou serviría de ponte para iniciar os primeiros pasos do galeusca literario.